Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama telah berhadir di Masjid Agung Baitul Ma'mur yang kita banggakan dan muliakan ini dalam rangka untuk menyaksikan proses ijab kabul anak kita, adik kita, ponakan kita atau saudara kita, Miss Wandi dengan saudari Monica Umani, yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi pasangan suami istri yang sah secara agama dan diakui oleh negara. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Salawat beserta salam sama-sama kita kirimkan kepada Rasulullah Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis akad nikah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kadis Syariat Islam Aceh Barat Daya, Bapak Ubaidillah, yang turut berhadir pada hari ini dan menjadi saksi nikah juga pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kecil beserta perangkatnya, Tengku Imamji beserta perangkatnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Tuhalapan dari Kampung Langwala, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Selatan, dan dari Kampung Sebelah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang berbahagia kedua keluarga besar yang berhadir, baik keluarga besar dari pihak Ibu Baru maupun keluarga besar dari pihak dan teristimewa pada Tengku Lindung dan Karawang, ulama guru yang bahagia, karena ulama menyatukan hubungan keluarga menjadi pasangan suami istri yang sah secara agama. Sama-sama kita doakan semoga pasangan mereka ini menjadi pasangan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita masuk dalam proses ijab kabul. Namun terlebih dulu marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, salawat dan mengucapkan dua kalimat syahadat masing-masing 3 kali secara bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحوا سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله فيكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Jo kan ikan lagi nak buat bukan ada apa yang ket long day go mudah. Nah macam kan yang rumah tiga tu. Mana ket tu? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiga ulang-ulang lebih ket daripada tiga. Alhamdulillah prosesnya akan dilakukan tiga tu bukan ada ket. Ulang lagi, ganti tiga, nanti tiga sebab ada kan. Ulang yang betul. Selanjutnya, para baru diminta untuk ambil tempat samping pintu baru. Mohon didampingi. Ya kamu. Selanjutnya pembacaan doa yang dibacakan oleh Ustaz di Sulaiman. Para Ustaz di Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjalankan Fatihah, mudah-mudahan dengan kemudahan, kecepatan, kemuliaan istiqamah itu Allah dalam yang Allah anak ibadahnya, anak ibadahnya, anak ibadahnya, tujuan kesabaran yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kemudahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allah ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولإخوتنا ولمعلمنا ولمتعلمنا ولمرشدنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وظفرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة الكبرى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أنزل الرحمة والرحمة والسلامة والصحة والبركة علينا وعلى أهل هذا البيت خاصة وعلى البيوت المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
عليهم غير المغضوب